हेलो गाइस आउट ने वीडियो मु आपन को वेलकम करछि। आज का वीडियो रे मु पूरा फुल बेजी था हो फुल माने पूरा फुल आपन ने मजा उठेबे से वीडियो रे। आ कोन मजा उठौछन चलो हम देखिबा। वीडियो देखिला पर जानी मु जदी कहि देबी आपन को मजा लागिवनी। चलो जा लेट्स गो। भाई 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 टिके खाली टिके साहाଯ୍य करो टिके। हां सिर जी बता गोटे गोटे एमिति नाही एका देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एमिति नाही एका थेरे चली हाथ छाड़ दियो। ओहो एका गोटे मारे भय रास भाई 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 ओके 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 ओ भाई 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 ए किछि ना आउ किछि बोल ये तार तमे किछि ना आउ किछि तो आगो को पड़े कि आगो पूरा पळे हेड दरकार नाही से तार ऑटोमेटिक नहीं जो पड़ी जनरल से तो किछि करनी से चलियो अरे देख क्या सीन है। ये कैन डू जनरेशन। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ऊपर मोर अभ्यास नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई गोटे फटो उठे था कांदा टी हाथ पकड़ दिया कांदा हाथ पकड़ हसी जड़ी आउ हस मान दांत देखा दांत टी देखा कौन खुशी ना नाली हो कौन है पोज दो कि आम दी जन उठे फटोटे आम कैमरा अच्छा हमको सिखा दिया। हस दिए दांतटा देखी दिया तुम्हारे भाई फटो उठा कांदा टी हाथ लगे दिया गोटे बसे फटो गोटे भल आसी बढ़िया आसी तो गोटे शुए
कैसा लगा मेरा मजाक? इधर मोर टिके बिल कर दो कि ମୁଁ ଏବେ ବିଲ୍ କରି ଯାଉନି ଆଉ କଣ ନଉଛ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଚାଲ ନା ମୁଁ ତମେ ତ ବୁଲୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ବିଲ୍ କରିଦବ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଗିଛି ତ ମତେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଇ ଦେଇପାରୁନି କଣ କରିବା ବିଲ୍ କରିଦବ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ମୁଁ ବି ସେଇ ବ୍ୟାଚଲର ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ବ୍ୟାଚଲର ପିଲା ଭାଇ 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 ସମ୍ପର୍କ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କଣ କରିବା ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ତମେ କିଣି ସାର ମୋର କରିଦବ କିନ୍ତୁ କରିବ ସିଓର ନା କଣ କହୁଛ ନା ଭାଇ କରିଦିଅ ଏତିକି ଗୋଟେ କରିପାରିବନି ଭାଇଟେ ପାଇଁ ଭାଇଟେ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବନି ଯେ ତମ ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ନେ ଯା ତୁ ଏନ୍ଜୟ କର ନା ଆଉ ନା ଏବେ ଭାଇ ନାହିଁ ଜବ୍ କଲା ପରେ ଜବ୍ କଲା ପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇ ସତରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ପୁରା ନିଜର କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନ ନା କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଭାଇ ନିଜ ଭାଇ ଭାବିକି କରିଦିଅ ନିଜ ଭାଇଟା ଜାଣି ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦବ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ କେତେ କଣ କରିବ ଉନ୍ନତି କରିବ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ତୁମେ ତାଙ୍କ ସିନା କଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଟଅପ୍ କଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ତମେ ତ କରିଦବ ସିଓର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପୁରା କରିବ କଣ କହୁଛ କରିଦବନି ତ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭାବୁନ ନା ଭାଇ ଭାବୁଛି ବାକି ସେଇଟା ହେଇପାରେ ହବନି ପୁରା ସିଓର କରିଦବନି ଭାଇ ଭାବୁନ ହଉ ଦିଅ ଭାଇ 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 ତ ଭାବୁନ ଆଉ କଣ କରିବ କରୁଥିଲି ଭିଡିଓରେ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ ତ ଦେଖିଦେଲ ତାହେଲେ